Augustani Imphal Nolini Devi na Paupajiri, Ahanbada, Madu Ipapau, Board of Secondary Education Manipur Loba High School Living Certificate Examination Ngasidagi Hore. Mukhyamantri Yumnam Khemchana Lusingba Kangbu Amana, Gृह मंत्री अमित शाह का उन्नतुना राज्य सिगी फिबम की मतंग खनखरे राजाजी उत्सव ngasi न्यू दिल्ली की राष्ट्रपति भवन दा पांगथोकनी राजाजी की एग्जिबिशन अमसु हयेंगदगी हौरगनी अमिसु अहानबा ओइना सेंगी कुमै नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस ग्रांट्स ऑफ हेरिटेज नागालैंड की चुमुके दिमादा पांगथोकलगनी Board of Secondary Education Manipur Loba High School Living Certificate Examination ngasidagi hore Parikya asida puna mahiroi lising kuntha taruk satet kumangana Parikya asida sarukyari masida sarkargi school singdagi mahiroi lising ni pancha mamad putara matoi edok school singdagi mahiroi lising ngamachami mad putara nipan amasung lanai school singdagi mahiroi lising kuntare chupna kuntha taruk yauri apunba parikya center sama humpumatoi gi manungda tampaki center sama amasung singi center humpumatoi yauri Parikya asigi yanglaga jila singi madi lainaba district magistrate singna serol sing thoktuna parikya center singi akoibida sekchil thorang sing lokhli Chantel jila ki district magistrate na thokpa serol amata hai jila asigi manungta tariba parikya center singi putcha magi akoibida parikya mari lainaba singna tana misam miyamna sathok chasin tawbada athingba thamle मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना लुसिंगबा उपमुख्यमंत्री अनि लोसी दिखो अमसुंग नेमचा किपगेनगी अपुनबा कांगबु अमना गृह मंत्री अमित शाह गंगरांग न्यू दिल्ली दा उनखरे उनबा तुदा मणिपुरदा कांगलु मसेलगी मरक्ता लेरंबा थाजनदबसिंग कोखंदुना नुंसी चानबगी मरि फगत हनबा अनौबा सरकार असिना लौखलिबा थबक थौरमसिंग हन्ना यंगसिनकी अमदी श्री शाह की माइकेदगी मणिपुरदा शांति अमसुंग तंगदु लेताबा पुरकनबा होनबदा केंद्र सरकार की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंगसिंग सोइदना पांगकनी हाइबगी थाजबसु मुख्यमंत्री अमसुंग उपमुख्यमंत्री सिंगदा पिरकी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना न्यू दिल्ली की सरदार पटेल मार्गता लेबा मणिपुर भवनदा उपमुख्यमंत्री अनि लोसी दिखो अमसुंग नेपचा किपगेन का मिफम पांगथोक्तुना वफम कयागी मतंगदा खनखरे राज्य सिदा पाइखलिबा जाखोतौरांगी थबकसिंगी मतंगदसु मिफम अदुना हन्ने यंगसिनकी मसिगी मथक्ता लांजेन अदुना लैरिबा मियोइसिंगबु यारिबा मखै अथुबा मतमदा खुंदा लैता हनबगी मतंगदसु खनखी न्यू दिल्ली की मणिपुर भवन दा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचानगा असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरागा उनदुना मणिपुरदा असम राइफल्स न लौरिबा थौदांगसिगी मतंगदा वरि सनखरे उनबादुदा लेफ्टिनेंट जनरल लखेराना लेबाग असगी ख्वाइदगी लीरबा पैरामिलिटरी फोर्स अमा ओरिबा असम राइफल्स न राज्य सिगा म्यांमार गा ताइनबा ngamkhoi paring ngaksenbagi matangda paikhatliba thabak thoramsing marik chumna paudamki amadi राज्य असिदा तंगदु लेताबा अमदी शांति हंजेल हलकना बहोनबदा असम राइफल्स न लौरिबा थौदांगसिंगबुसु मुख्यमंत्रीना थागतबा फोंदोकी लंदन की रॉयल फेस्टिवल हॉल दा होगिबा अहिंगदा पांगथोकिबा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बाफ्ता लिसिंगनी कुंतरुकी मना लाउथोपगी थौरमदा मणिपुर की फिल्म बुंग बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड पंगदकले लक्ष्मी प्रिया देवी ने डायरेक्शन पीबा पुंग अमा मखारम सांगबा बुंग फिल्म असी इंडिया की ओइनसु बाफ्ता की चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी दा मना फंगबा अहानबा फिल्म ओरे लेमजनिंगाई ओइरबा बाफ्ता अवार्ड लौबगी थौरमदा बुंग फिल्म की स्क्रीन राइटर्स ओइरबी लक्ष्मी प्रिया देवी ना मणिपुरदा शांति हंजेल हलकनबा माकी माइकेदगी ईश्वरगी मफमदा प्रार्थना तौजरी हाइदी महांगना हाई The walk up till here felt like the last few steps to reach a summit of a mountain we never knew we were climbing in the first place. So thank you to the jury members and BAFTA for giving our very small film such big love. A film that is not only rooted in a place which is very troubled, very much ignored, and very unrepresented in India, my homeland. Much to my Yen Ratna Saite Academy National Conference amasung anisuba Cultural Evening Edition ngasidagi hoduna hayang phawba numitlini chupna Imphal gi Major Khulta leba Manipur Press Club ta pangthokani tharumasigi manuk jana tungan ba cultural program kaya su utkani Imphal jila gi top mayai lekai SSC Community Hall da nomagi oiba gender sensitization ki thorum ama ngasi pangthokre
Tarumatuki technical sessionda Manipur State Commission for Women ki hanaki member Laurembam Dayabatina gender equity versus gender equality gender role at home and workplace habi hiramda amishung hanagi retired district and session judge Aribam Nautuni Sarina men as allies engaging men in women empowerment habi hiramda resource person oina wangangki Wangjing Bazar Labor Commander Yon Bedukan Amagi Mamang the Hokiba Hingi Pung Taramato Minitara Rom Tabamatam the hand grenade or Bay Haina Jingnaba Bomb Amapokai Kre Adumanamag Todo Aduda Aso open the Hotre Heidi Assam Rai personally long Amasung Sek My Zinki Mera Pai Bising Sangai Tel the Labor Sangai Tel Upper Primary School ki Principal Sander Krongi social media influencer Sing Yauna Kulgi losing Basinga Unatuna Wadi Patai Sanabagi Torum Pangtokre Headquarters IGAR Sauna Thadorpa Gerol Amata High, Torumadu, Miam Amasung Assam Rifles ki Marakta, Yena Pabamari Tamnaba Amasung Sexil Torang Sing Lokat Pada, Mating Pangnaba Pantam da Pangtok Pani. Assam Rifles na Sinduna Pangtok Pan National Integration to the Raja Siki Civil Society Organization Singi Kangbu Ama, Dimapur Amasung Kohima Gitama Garang Imphal Thadokre. Durasita Saruk Yariba Singna Dimapura GOC 3 Code Unaduna Security Sexil Tarang Yauna, Sakwa Tarang ki Madilena Ba, Wapunkayata Wari Patai Sanagani, Tungda Delegation Kangbu Asina, Kohima the Susatkani, Tabi Papawasi, August Bani, Imphal Takini. Rajaji Usap ngasi New Delhi ki Rashtrapati Bhavan da pangthokani Rashtrapati Bhavan da leiba British architect Edwin Lutyens ki mitam ki mahut Bharatna ning tamlaba matung leibak asigi ahanba Governor General oikiba Sri Raja Gopalacharya ki mitam da mahut chingani haina mahaki man ki baat thoramda Pradhan Mantri na phongdokhibani Pradhan Mantri na hai राजा जी उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं सेवा की तरह देखा ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजा जी की प्रतिमा लगाई जाएगी Sri Raja Gopalacharya ki maramda utpa exhibition amasu Rajaji Utsav asigi manungsa na hayangdagi hobraga Mars ama phawba pangthokani Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi New Delhi ki Bharat Mandapam da pangthokiba AI Impact Summit adu yamna aitihasik oiraba amasung malem ki leba kaya ki mamangda Bharat ki tawba ngamba sakti sing utkiba thoram amani Social media post Sanskrit Suban Sitam da mahaki oiba mod phongdokladuna Pradhan Mantri na hai Tharumatu da Bharat ki naha sing ki wakulon bo technology ki lamda mioiba khunai ki damak mangnom da madau karamna sangsin gani haibadu utki Pradhan Mantri Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Meerut da leiba Sadapti Nagar Namo Bharat Station dagi ngarang Meerut Metro amasung Namo Bharat Rail Gari lamthakre Sri Modi na Meerut South Station phawba metro tongduna passenger sing amati mahiroi singa wari sanaki Pradhan Mantri na kilometer marphunithoi sangba Delhi Meerut Namo Bharat corridor chu sangaki pungda kilometer chama marphu yangna thauba yaba Namo Bharat asi lebak asigi ahanba regional rapid transit system ni Machina Delhi ga atei achungpa urban center sing Sahibabad Ghaziabad Modianagar amasung Meerut ki marakta thuna yangna sathok sasin tauba yahlakani Awang nungpuk Bharat ahanba oina Northeast Festival of Rice Grant of Heritage haina mingthon ba sengi kumai Nagaland ki chumuki midima da leiba Agri Expo da pangthoklakani Laglipa tang kuntaruk amadi kuntareta pangthokadaba kumai asi awang nungpuki tungan ba daija singi mihut chingna saruk yakani kumai asi helum hairiba seng makal asi yokhatnaba amadi mahupsadagi leiraklaba low singmuki kulai sing amasung lamdamatu ramatau karamna phaudi sing liduna thamgadagi habidu khanghanabagi pandamda pangthokpani aruibada maruiba pau amuk hana Board of Secondary Education Manipur na lawba high school living certificate examination ngasidagi hore Mukhyamantri Yumdam Khiamsana Luchingba Kangbu Amana Griha Mantri Amit Shah ga unatuna Raja asigi phibam gi matangda khanakre Rajaji Utsav ngasi New Delhi gi Rashtrapati Bhavan da pangthokani Rajaji ki exhibition amasu hayangdagi horagani amasung ahanba oina sengi kumai Northeast Festival of Rice Grants of Heritage Nagaland ki chumuki dimada pangthoklakani Paulo Jare